ita, isagot mi kada ti istorya ana paulwan. Dagiti nayaw awan. Tampok itangal daw iti panakigasangga sa Timortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Darasin nyo! Hoy! Pasupli kayo! Pulis! Aglaman kayo! Pulis! Dito tinagturungan dagiti nagadong haubing. Surutek ida. Nayaw awan dagiti pulis. Kasano? Nagbabasit damat. Naglakati ilulusot da kadagiti naiilit nga iskinita. Apay ngay? Awan mati pagilasi na kadakwadan. No sa dino tinaglemangan da. Dakas nga angin ti marik na. Abda karkar na iti angin. Ada at ito mga kulas. Timak ti babae. Kulas? Babae ang nakamangisit. Nagpintas a babae. Kasla maitay-tayab nga umasidag kanya. Inululay ka. Apay ngay. Naglamisti nang salukob kanya. Kaya ko kwenta. Saan? Ibatanak. Ibatanak. Amok ti pagkapsot ng kulas. Nabayagan apan paliiwan ka. Kat ina, adakan iti babaan ti bilag ko. Dakas nga angin! Itayab na kami iti teritoryo! Itamat lang! Dito yung kakadwa! Ayan tayo, Namboy! Awan samat ti babalay dito yan. Ayan tayo ngay! Nakatayo tayo ni Sentro ti Ili! Jakmat amo na niya lugar tayo tuyen. Nagtartaray tayo matlatan. Adi tayo kinita ti torturungin tayo. Allah! Nayaw awan tayon, Amboy! Agsubli tayon. Kasano makasubli tayo? Di tayo matngarod amo, tinaggapuan tayo. Awan tayo ng boy! Kasan mo nga rodan kakadwa? Sa pulan tayo, tinagnahan tayo, itay. Agsubli tayon! Ulas, apok! Sa dino ti ayan mo! Awanan ni Kulas. Anya nga ta tinapasamak ken kuana. Imanaw adi nagpakada. Ang apay adi nagpakada. Sigod, ano ada misyon nak. At ibaga na kanyak. Ay tamampay. Napanan nga tan ni Kulas. Awanan. Ay nabanogak pa ikit din. Makatugtugle pa kon gapo iti banog ko. Ne! Apay ngay! Sa dino ti ayan kon. Jaske. Ti amo katadak lang iti arobayan ti balay me. Mapay ngay. Ayan ngay tay balay men. Ay, imposible. Nagbatan itay nga iti arobayan ti ayan ko. Ngamawan mo't na makitak ti balay ngay. Ha? Santel mo dahi dyan makitak. Ne. Imposible dahi to yan. Kasanong ada santel mo dito'y syudad? Ay, mapanak iti ayan dagita agsilsilaw a santel mo. Ang mga damot dita ni Kulas. Ulag ti kuway ba ti ayan tayon kakadwa? Apay nga minasimrot tayo dito, Amboy! Kit no isumutin baga dyan na pintas a babae ang nakita tayo. Di kinunana. Kat isuro na tidalan tayo nga agawin. Uy, kit dito'y siguro
Awan matinagnaan tayo akweba. Apay ngay akweba matoy ayan tayon. Kumita kayo, Jay! Nagato ti agkilkilap! Oy, nagpintas. Intayo kita ang dagiging agdildilap. Alay! Nagpintas nga agpaiso. Sige, intayo ka kadwa. Intay kitaan no anya dagi di agilgilap. Imposible. Dito iti ayan dagi jak silsilaw. Ang mapay nga wan damatan. Ay, dada na dyan. Naglokon. Alilawan dakda kita. Naimbag nga oras mo, ama. Ha? Naglamuyo ta na boses. Ayan tinagsao. Ha? Babae ka nakabado iti nangisip. Agyaman na, no makita na. Oray nangisip diba to? Kat adak dito'y kasipnatan. Apay ngay anaglawag amakita. Idin to tanasipngat iti ayan na. At nakamangisit pa'y. Adda kadimot tan pan nakabalin ko amakakita iti nasipngat. Umasidag ka, ama. Ha? Nagraranyag dagiti mata na ako mitkita kanyak. Umasidag ka. Ay, apay ngay. Kasladyak matan maibaliw ti panagkitak. Ay, agpimpin na rin kami matan. Ay na, ay. Sumurot ka kanya. Umay ka. Uwan, surutan ka. Ay, anya da ito yan. Kaslawan pigsak ngagtok yan. Asumurot kan kwa na. Ay, kinon ko nakasanak asumurot. Awan pigsak ngagsoble. Ay, susurutat matan yan nakamangisit na babae. Apay ngayakas toy. Apong lakay. Kadwada ka dito'y. Ay, wan. Da kayo nga ubeng. Anyat aramidan nyo ditoy. Di mi mo. Nukasano ang nakadaanon kami dito'y. Anya? Intarayan mi nga mindagiti pulis. Anya? Nukasta at labasol yo. Wa, apo. Ay, ubeng. No at labasol yo. Agpakawan kayo. Oh, apay din. Apay apo. Datunton kan kamen. Inulot lagi di tataw nga daipos da. Ha? Tatawa nga daipos da kunap. Ay, nakabutbuteng da. Awanin da karin kan tonton. Kasla na ituno da. Hoy, din. Saan mo natilay bagbagam? Agpay sumat. Nagrangrang ti magitkitak nga apoy ija ayan da banda. Ija tinangipananda ka da tonton. Nangagotikis da. Intuno da da tonton kan Karen. Ay, nukasta. Umay kayo. Den. Ayan dagiti daduma kakadwata. At dada ija nangipananda ka da tayo. Saan da pimpapanaw. Nukasta. Kaya pan kayo ita. Umay kayo. Surutan na. Ay, anyak mapasamak, ubek. Saan kayo apumanaw dito ha? Urayan, dak. Sumurot kami kan kaapong. Saan? May andak asyak laeng ti sumango. Kadagiti nang yag kada tayo dito Kasano nga ta maikat ko tinaibarabad itingiwat kun agong ko. Awan maaramidak. Naawan pwersa ti angin niya aggapu iti unag ko. Di nakamangisit a babae. Umasidag kanyak. Kas lalatag tatapaw. Saan lakit di ngagdisdisod dagiti dapan na iti daga. Awan nga min mga kung aring padag na. O karkaran ka. Ikatak tinaibarabat itingiwat mo. Tapno maawatak ti bagam. Nasaya at launay. Adda kayat ko adamagan kan
Ket ibagam ti agpaiso. Tanusan. Kanibusan mon. Kasta. Ikatam ti barabad itingiwat ka nagungkol. Adik! Alipugpog! Anya di? Ah! Nagpigsang hangin! Anya? Ah! Ah! Apoy nga puspusin-pusak matan! Lucifero! Arayakan na! Marbato'y teritoryo yo. Awan to ti pagmamayan ti amin. Kasta ti bagam. Waya-wayaan nyo dagiti balod yung aubing. Tano saan? Dakas ti pagtungpalan nyo. Umapapoy abulat tinagwar itingiwat na. Ano? Nasiglat ka. Tanalisyam timang puurkan ka. Ngam ti sumaro na bola. Saan mo na malisyan? Dahito iti isarang ko iti bolang apoy. Ha? Kalat na nagtudo. Nasabsaban ti bola nga apoy. Pues, sikan ti pura. Sabten na katibala ti palsuot ko. Nalamisa na nom. Anya kita ti nanom ti bala na itarmas mo. Ay, pukarkaran na kami! Sigalakay! Sikakit din ti mangidnadaonok kadagiti ubing. Natulnog da kada kami. Ngem nagbalinda asul pang gapukan ka. Sikalakay! Ay, uray patayin na kon! Tulungak ida, tapno maispalda iti kinadakes nyo. Karkaran ba kami? Na kami! Karkaran ba kami? Da kayo ti maidaton iti dijusen iti daytoy ang kuweba. Da kayo ti mangpapatidog iti biyag mi ditoy. Pukarkaran na kami! Agbalin ka akasla na tiritir at tinapay. Agbalin ka akasla tali. Napigpigsapay ti hangin namang tiritir kan ka. Mabenat ka. Kat agbalin ka pagtali ti maiwayway adingwan. Sige! Kanibusan namon, Lucifero! Nakaskas daaw! Ilat anak balin na kasladan aw ti unag ti kwepa. Kat malmalmasan dagiti agindag tita. Malmes daditan. Ngem sanda basta matay. Adya! Addan tulak tamabati kadakwada. Kat isuda ti mangituloy iti aramid ti demonyo. Amon! Ako ang Prinsipe Agilos! Agawid tayon o beg! Ingawin tayo ka nun! Ket di ulip-lipatan ti kinaimbag ha. Idyan nyo ti dakas nga aramid. Tapno saan kayton? Ama isubli ditoy. Wala po, Prinsipe! At kalinaad kani iti isip na dagiti nakita. Ken napasaran ta dito'y Prinsipe Agilos. Awan to ti mamati kadakwada. Isu ang malipatan dan to tinay matangan da ditoy. Ala, umay kayo nubing. Itulod na kayo itinagapuan nyo. Ditan kagayem tinaggibusan ti istorya at ampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti immortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganitimat direksyon, Kirby Riliera. Musika, Jun Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540.
ken daytoy nga istasyon.